Kejantian National Council mentaka arphaulai tarik naila raja arphaulai kala kentui ke Regional Committee jong kejala Meghalaya bat Assam baki di ban pensyong norim ye kejing pen betput ling baki khana pateng bariam jong ki penar u Presiden ke JNC uba sambor mi lingdo habakran mentaka sngi syakilat pathai khubor ulaong kat ba ka sorkar jala Meghalaya bat ka sorkar Assam kilayat syat ye kejing akran ban penbet ye uput usam hakitan Jantia Hills kaseng kala kentui ki artali ki Regional Committee baki di ban pet ya ka khana pateng menshwa jong ki penar na du ka thama syajar praspa lai pausan banyo ya ka jinglat lut na ka jingsha sensyar haki pareng ka JNC ka tentu ya ki regional committee jong ki artani ki jelan baki dei ban thungno da kata ka historical survey khnang ko kinla antip ya ka tenrai jong ki penar ba penbet ru ya porusal ka kumka historical background kuleshpur kanong ini bagi kuat ya ka sorkar dan pembet ya upur usah takun ka historical background ru kadai halal kadai kanong ini kenapa kisno penari kinhap hapo region kia ban pet ban sumari ki lembaga kata autonomous district kebangit pun ka Jantia Hill autonomous district council apa price dalam dalam notification kuno nomelang udah nak jam ka statement nak jam ka nomor Hendrai kastani ke jongi ke long bagato ke jing bangem ke datang ke jing kurmar jemut ya upai pak kunjur ke dai ke jing kurmar jemut ya ke sorkar bak ke dai ke bui ke bari jom kini ki karbi ban kulun ya kisno pernah di badan hati do kithai bak kamdal e lat kata nomor ban suong ban pengin syukran bakan ulong ko mamanipur kan dia kata ke bawah alam kena kono ke dawan ya kono kenoi pi ledak kikot kislakin dan nila bagian membagi riti ki dustu kitu ki penar ki basyohan tu kariti ke dustu karkom ajak ke jongki kaya ham ni ambak ni ki penar ki baru Jantia kin long lembah kita ke sorkar ke deban tu ledamun ta kin subuh ya kini hapok karbi atau mas council habaka karkom kariti ke dustu kaya per kumno kin kinyo ya kita ke jengida pandai lembah kariti ke dustu ke bang karkom ajak ke jongni karkom le niam karkom ke jongni haki berbun ki bentak ke sorkar kamu dan juga bang ayu kan ban pembet ya pun sang lembah kita ki bantram ni kita kerti ki dustu ki jongin lembah dani ya keran ni ke Jantia kalau dan duduk ki spak senang mak lembah dani pai tatma ki pernah bala yalam da wok yang lembah hakikat pran rufuat kapani bangila dan la jong ka history duduk itu ki por kalau dak sorkari ki pembet lembah ki historical background ki deban snutu banyak ki penari ya kisno penar ki badan mentah ko blok wan akan dulina kilo dino ki badan ha ki ba ki jaga ki ba kasar kan sapen be de ba pun thaina ya ki namar mentah ni sustan ya ka kendai ya kata kan notification ba ka kendai san tuwe ka peni ba ki burong suken ya kata ka historical background ko jongi namar ka yang ni ki penar ni dan nado ki spas na mun shwa ko region ja ada saya dapat kecing report lagi about Islam penitu saya de mah ka kerteng ke jongna ke dai uba sambor milen do ha kejuk poru ngade presiden rangba jongka Jantia National Council lagi badan namanya ke dai de vice president uba nang jangka ini dai public secretary ba bante langsung ini dai finance secretary ini ba training program te kejingwan ke jongi halne kalong bangutan yo iba ka nagalian ki artali ki sorkar jela kata ke daya peden ka sorkar Assam ka sorkar Meghalaya kidang ya syat ya kejingi keran banyak pembet ya upor usam te hakum ke ni kepor nagalian ke jongi ka Jantia National Council ngisngau bangidon kam pensngau syakini ki artali ki regional committee ya ga nongren ni ya ga stand on kesen hak bai dei bat ka jingpun bet ya upor usam hapden ki artali ki jela te kapa ki artali ki jela ki dangya ya ga jingkran ban penbet ya upor usam hakikat tu kan ki benta jo ka jela Meghalaya bat Assam khamtam naga benta kitu ki jaga ki bahap hapo ka Jantia nakalian ka jongi ka Jantia National Council ngikwa baki regional committee jong ki artli ki jela
Kita berpedru ya ka historical background jong kipenat haba kia tembet ya urusan. Nama ba nadu ke porendai thai ni kipenat nila don la ka jong kariti ke dustur karukom sensyar senam sensyar eleka nadu ke por badang sensyar parang ya kan ye kari ke jongi kipenat kila ikun yala ka jong katma banyo ya ka jingladut na ka jing sensyar ki parang badai lang bagi ne kitma bagi penar ki yakun persya ya ki parang nila duno ya we na unong ilam jong ki penar ha ki to ki por utau de wok yang namba ba nila du ya ka jingim ka jong ha utelai kasi jong ki parang ha kalati utelik u Desember kat praspa nribuar balhadu muntaru ngidang le burong ya kalungku sngiyap jong wok yang namba kumutau kelawat kerja dia. Balabang ipai, syakini kitma, bagi penar kila ikun persya ya kiparan, kabatas dang nadu kisnem kapralai tusan, barka kamhe hakisnem kapran ribuai, barka kunna hau kapra ribuat. Kini kitma, kipenisai, bangi kipenar, ngidon lakajang ke histori. Balmentar, habang ipai sa kajing kajapot hapadang kamikharya bak ka asam hakim ni kindet snem ki bashadel niyogi babun nakishnom jom kipnar kila leno sa ka asam kumka elaka labang nong tulut kabahap hapo ka blokwan bak kumjuru shibun kishnom ki baju hap hapo ka elaka nartiang kila leno sa po asam Tiladang ipai sa ki history ka region dia. Kabaderu kata kari khadar daloy kabamut khadar ilaka. Ka ilaka nong tulut kade kawai na ki ilaka bahab ha kita ki khadar ilaka. Kumjuru ka ilaka natyang ha kita ki pot. Kade kawai na ka ilaka ka bahet ka bayar kabala jukenya ka kum ka kongsan jongki khadar ilaka. Hendrai habang ipet mentah kane ka elka ka nangrit nama labun kishno ki bahab hapo kane ka elka kilalen na shapo ka jilla asam kumju ladang ipai hakalian kariti ka dustur ni kipnar ngilong ruspa hakariti ka dustur lane kita ki customary law kabang menberi mulai kai tekajingli kalong ladajia bakite kin shnong pnar kinne hakajla asam hato manu banyada yaki bat kila am ban penne pensa ila ke jong kariti ke dustur nadu ke pot bangila yo ya ke jinglai lut na ke ti pharan bat ke India kala shinshar ini ke sarkar India kala ai ini kata ke ain hapo ke Constitution of India langba ke kharni bandriu lade kata ke schedule bat yang di Autonomous District Council bakin long kung kinong yada ya gariti ke dustur ke an songkai songman bakterter namapat ke sarkar India ru hakitu kipor kali isai bakum ki jat benriu ki barit pai ki dehok ban yo ya ke jingida ke bakarpang ban penne pensa jelang ke jong gariti ke dustur ke JMC ke kuat ban bu ke jingkeli balajia bakine kishnong kinha bande shaka jilla asam hato kinyo am ya kata kejingida kebakarpang lane kinyo am ya kata ka ain ban penne pensa ila kejong keriti ke dustur kejongi na kesota asam kumta de bakine kinonglim kejensi kasnyo bamenta kabakine ki artne ki jilla kidang ya syakmat ya ke jingit ran ban kumbe ya upur usam ngisngeu baki deru ban burong ya ka historical background jong ki penar ban deru ban panphaina ya ki shinang penar ki badan hapo asam syakari jaitia